Sika tiragsak ko. Tinapalabas, kaya't aliklikan ni Elisa ni Oliver. Gapu na amiris na ahusto tigayem na. Nga amangan no kaasin tulaang. Gapu ta sigurado asan na magustuhan da Doña Marita apara iti anak da. Ngem di nala tamaliklikan. Gapu ta agtukyad tiriknana. Sinukon met da Doña Marita ken Oliver ni Jinky iti airport. Ket bayat ti panaginana ni Oliver iti silid na. Nakaturog da ito'y iti pagamuan tad da mangag-agak ko na. Itagagayan, denggan nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Sika tiragsak ko. Sweetheart, narnakan ka. Sorry ha. Gaputa singaon ka. Babaan iti agak ko. Oliver, sweetheart. Oliver, sweetheart. Elisa. Anya diyang nahagan nga imbalikas mo, Oliver? Anya ter aramidam iti silid ko, Jinky. Narnakan ka iti simrekak. Inagkan ka? Kat addanagan nga imbalikas mo. Elisa. Elisa. Sino day dyan nga Elisa? Di ka di katulong? San, di mo ni taltalag noon nyaman da dyan na ibalikas ko. Sige, rumuar kan dito silid ko. Kahit ko nga ituloy ti maturog. Oliver, di nakadi ka iliyo? Saan ka nakas iti sikon? Awanan ti adupay asawa, Jinky. Rumuar ka kuman. Sita, nakasaganan ti pangrabyan da senyora. Sige, yuray tala idan. Isagana ta tinapudot adanom. Ta sigurado nga uminom ni Sir Oliver. Siya kun ti mangisagana. Nakasagana ka din ti makan. Wan, senyora! Sige, siya kun ti mangayab ka da Oliver kan Jinky. Isagana yu amin amakan. Wan, senyora! Adua talaga ti mangmangan dito restaurant ni Richard. Agyaman ak nukasta. Maragsa na para iti daytoy. Sir, anya ti order yo? Ikanak iti vegetable salad. May nga order. Kani kanak meten iti tsaa. Okay, sir. Ada ka di pay? Awanan. Okay. Inakalaan ti order yo, sir. Kaya't ko akasarita ni Richard nga mamok akagurguran ak ngaging gaita. Isuasaan ko nakasarita. Tinasken, naamwa ka rumangrang ay daytoy negosyo na a restaurant. Tila kay makitkitak iti CCTV. Ni Papaday Jay. Apay nga da ditoy. Kayat nak nga tamanan akasarita. Ngam. Saanan? No paayab nak manan iti security guard. Saan nakamapan? Bay amdita nga aguray iti awan. Iti kaano man. Saan amapunas tigurak ken kuana. Isuda asa nga pamilya. Boss Richard, itay pa'y aming mingmingam tila kay dita CCTV amang mangan Wen, amo ko no asino day taala kay akit kitaon iti CCTV. Ni papam day ta, saan ka di? Wen. Boss, apay di mo mapan kasarita. Awanti ka po na akasaritak. Sigurado ang mailiw kan ka. Gaputa anak na ka, boss.
Jack kailiw. Boss Richard. Ala, ingka subliante aramidem. Tess. Okay, boss. Ngam nog baliw ti panunot mo. Kat kayat mo akasarita ti amam. Ibagam kanya. Ta siya kun amis mo ti mangsukon kan kwa na iti ayan na. Awan ti panggap ko ang makisarita ken kwa na. Ala, agsubli kan iti trabaho. Okay, boss. Sana ka sumangon ka na mamamangan, Elisa. Ibagam ajak ka ti mangan. Alakit din. Mapankan. Jak kaya ti mangan. Oliver? Ingkan, ibagam ajak mangan. Sige. Sikat ti makaam mo. Maturog ak langin. Tamasapak pa mo rin ton bigat. Adda na patagapagnak. Sige. Kasta ti ibagak kadakwada. Amangan mat no kon amlaang nga inayabam. Sika mo chacha. Ngam kinapudno na kat saan? No kayat mo, ma'am. Si kalaangan ti mangayab ka ni Sir Oliver. Iti kasta, mamati ka iti imbagak. Nagbastos ka matan sa mong sungbat? Hoy! Agtanang ka iti pa nagsungsungbat mo, ha? Mo chacha ka laang! Nangagmotin ako na ni Chinky, sika Elisa. Ala, panawan na kami ditoy. When, senyora? Ay, amoyo ka di, Mama Marita. At addan adim magsantidarak iti dayjay akatulong. Ngamin, itay nakaturog ni Oliver. Naisawang na tinagan nga Elisa. Anya? Wen, Mama? Anya ti kayat asawan dayta? Imposible tiyatap mo, iha. Mama Marita. Malalala, mangantan, iha. Di ka nagpanunot pa'y iti negatibo. Mama. Mangantan, kat mapan kan iti silet mo. Tamaturog kamatan. Tainton bigat, agpasyarta. Sige, Mama. Adto'y titanom, Sir Oliver. Agyaman naksita. Ala, agtugaw kayo no adwa. Tagsasango tayo amangan. Ha? Anya pa ilater aramidan nyo? Di mo kayat akasango itay da senyora amangan? Sa ita? Kasango na kami? Sita, sikaban ti pagdamaghak. Dakas ka din na makilanglanga kada kayo ka ni Elisa amangan. Ay, saan, sir? Oh, saan madlagayam? No kasta nga rod, agtugaw kayon. Tadanggayan na kamangan. Wen, sir. Sige, Elisa. Makigitantan ka ni Sir Amangan. Ala, agtugaw-tan. Wen, sita. Adto'y tiin na po, sir. Sige lang, siya kundi makam mo. Ala, mangan kayo kitin. Oh, Oliver. Kunak mo saan ka amangan? No amok la kumamangan ka? Inuray ka laangan. Sa anak pa yung mabisin itay. Okay. Muchacha, yala anak iti danom. Kat isurot mo iti select ko. Wan, Ma'am Jinky. Mabitla ang tamangalak iti danom. Saan asika? No di kat iso. Siyak ka di, ma'am? Sige, ma'am. Yalaan ka iti danom. Yag mo iti select ko. Maawatam? Sweetheart, mangan kalatta. Inakon iti select ko. Mabitlaan. Mangalak iti danom. Kat isurot ko iti seled na. Saan? Di ka agtumpal iti kayat na. Ala, agtugaw kan Elisa. Ituloy mo ti mangan, tasya kun ti mangipan iti danom. Siyak ti pinusgan na amangipan iti danom. Agtong palak, tapno awan ti rumswa aparikot. Adto'y ti danom, Ma'am Jinky. Mutoy, Adto'y, ma'am. amon ka di no asino ka? Ha? May sakalaan a muchacha. Ngam nakisango kakit din ka ni Oliver itilamisan? Dayta ka di, ma'am.
Ni Sir Oliver tinag ko na nga agsasango kami amangan. Nga oray di mi kayat ka ni Sita. Gaputa babaunan kami laeng. Rumban ko ma, anagkadkad kayo. Asino kami kumaadiag tungpal iti pagayatan ti amo mi, ma'am. Kasta. Inton maminsan. Saan laang adanom ti isabwag ko di tarupam. Muchacha. Nudikat. Asido. Oh, adto'y ti baso. Isublim iti kusina. Muchacha. Nagbayag kamutan anang ipan iti danom nga inuman ni Ma'am Jinky, Elisa? Ay, kani. Sa bali mo ti t-shirt mo Nagsukat ka? Nabasa ngamin. Alakit din, agtugaw kan. Tayo tuloy tayo timangan. When, sir? Kasta gayam tinaramid ni Ma'am Jinky. Iso matlagayam ang nagsukat ka iti t-shirt mo, tanabasa. Insabwag nagayam kan ka, ti nga baso adanom? When, Sita, amo ko nakasta ti mapasamak. Ngam, jakon kim montra. Ha? Okay lang ang kanyak. Agim imon lakit diking ka. Husto ka? Dayta itan ti bagbagak, Elisa. Di ka agdanag, Sita. Amok asalakniban ti bagi. Elisa. Amok apagpupudutan nak ni Ma'am Jinky. Iso anaskan nga isaganaak dayta. Ay na, Elisa. Amang ano anya ti aramidon na kun ka. Agpudno ka man kanya, Elisa. Adda ka di talaga nagkinaawatan niyo kan ni Sir Oliver? Sita. Sigurado ka di nga ay ayatan na ka ni Sir Oliver? When, Sita. Sige. Maawatak mo't kiti dayta. Napintas ka ngamin, Elisa. Iso ang nakayawan kan ka ni Sir. Ay na. Tigri mo, tay karibal mo. Sita. Agsipot ka kanayon Siputam tigaraw ni Ma'am Jinky. Amang ano niya ti dakas nga aramidon na kun ka. When, Sita. Agan an nadak. Adto'y ti kapem, Sir Oliver. Agyaman ag Elisa. Anya napintas mo itangag sapa. Napintas sa balasang. Sir Oliver. Good morning, sweetheart. Hoy, muchacha. Yala anak iti black coffee. Sige, ma'am. Sweetheart, ada ka di pagnamita? Kaya't ko kumatiag pa siya. Ada pag nakita, importante. Kuyugan ka ni iti papanam. Saanan anaskan? Adto yan ti black coffee, Ma'am Jinky. Sige. Agawaam ti pumanaw ditoy, muchacha. Sige, ma'am. Nalpasa ko na nagkape. Oo. Di mo pa'y naibos ti kapem. Ngam ti makdarikan. Hindi na kun intal talaga. Muchacha! Umayan, ma'am. Sige. Idalimanat mo dagitoy. Diyak kayatan ti agkape. Sige, ma'am. O anya, iha. Rumwarta ka din. Agpasyarta. Sige, Mama Marita. Kat, anya tinagsaritaan nyo kin ni Oliver. Sumurot ka di ka data? Saan, Mama? Napatig ka no ti pagnana? Kasta ka di. Sana balen? Ta importante mati pagnana, Mama Marita. Mas importante kan kwa na ti pagnana ngam itisi ka. Okay lang kanyak. Mawatak ni Oliver. Bueno, agrobot kan. Tarumwarta, iha.
Nadlaw ko anapudot ti ulo kan ka ni Ma'am Jinky. Wen, nadlaw ko matday ta. Ngamin, napimpintas ka ngam iso. Natapalan iti napuskol a make-up ti rupa na. Idin to tasi ka, natural ti pintas mo. Saanan anas kan nga ag-make-up ka? Sita. Sabagay, saan mo't siguro agbayag dito ni Ma'am Jinky? Agsublin tumot lang iji sibo. Kasta nga ta? Wala. Saan mo't siguro agnaod dito iti mabayag? Awan maramidan ta. No agnaed ditoy. Sabagay Ket ala salaam latan ni Ma'am Jinky. Iti kasta, maliklikan ti parikot. Ha? Asino ti agbusbusina? Sige, Lisa. Siya kung ti mangkita no asino. Sige, Sita. Amang ano ni Senyor Romeo. No kasta, at dagaya man ni Jinky? Wan, Senyor. Senyor, at to'y ti tiyaayo. Agyaman Rimorda, Ma'am Jinky kan Senyora, Senyor. Agpasyarda ka no. nasayat no kasta. Tapno makapasyar met ni Jinky. Sigurado akailiw dati tunggal maysa. Senyor. Diyak makita kailiw ni Sir Oliver ni Ma'am Jinky. Anya? Ha? Sorry, iti na ibagak, sir. Imbagak lang, matinadlaw ko. Ay, sabagay. Amok met asaan nga ay ayatan ni Oliver ni Jinky. Nga misumot ngamin ti kayat ni Marita para kini Oliver. Saan dan tumot lang ang naragsak no agasawa da, senyor? Gaputa saan mo't nga ay ayatan ni Sir Oliver? Jack mapilit ni Oliver amang ikalay sa kini Jinky. No di na kayat, adaken kwa na daytan. Senyor, apay, asino ka diti kayat siya para kan ni Sir Oliver? Sa nagngagpilpili, Sita. Nakurapay man kan baknang, tinapatag kanyak, ay ayatenda titunggal maysa. Ha? Ay, talaga, senyor? Oh, apay anaragsakan kay timbagak, Sita. Ha? Kwa ngamin, senyor. Ay, maragsakan ni Sita. Gaputa saan kayo amata pobre, senyor. Nasayaat kayo. Wan, senyor. Kastangag paiso. At damat idi inayat ko. Nakurapay laeng. Ngem inayat ko iti kastaunay. Nupay adda idin asawak. Senyor? Naragsakak iti dan na day di Lorena. Nga uray addaan ako ni di asawa. Iso tinakariknaak iti pudno aragsak iti pusok. Agingga anaduktalan ni Marita ti amin. Anya tinapasamak, senyor. Pinangtaan na day di Lorena. Agingga nga imadayudan nga agina. Ket jak ida nakit kita. Kaya't yu asawan, senyor. Pimusayan. Wan, Elisa. Pimusayan day di Lorena. Ajak man la natulungan. Ti anak yu, senyor. Di yu ka di pa'y nakita, aging gaita? Amok no sa dino ti ayan na. Nagamamuda ka din ka ni Sir Oliver, senyor? Saan da pa yan nagkita aging gaita? Awan ka di ti panggapyo amang yam-amu iti tunggal may sa kadakwada, senyor? Kasta ti planok. Ket kayat ko nga iti mabiit. Senyor, kaya't may amakita ti may sapay nga anak yo. Mabalin ka de? Sige, di ka agdanag. Yam-amok to kada kayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, ti uliwaya na denggen ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo, anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela,
ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.